Abusia for me mamunia akwa bashogo edeba too much so na ene yebedi nkomo afa ensem bi ekoso ewo oman mu. Abusia for Ghana mayimu case ba kwa amanfo de womani edi eche high profile murder case si woman mu amanfo de womani edi eche pa ene former MP for Ebuakwa North the late JB Dankwa ni wo agogo ye ewo oman Ghana mu ne so for ewo we edi 5 years wo wu ye na wo chichi ene eche eye abrante bi amidi ebeto dani sexy dondo. So no, and what you will be 2,000 Ghana cedis. Everybody say we for 7 na so be seen there. They be at court e kwa now. Ya kwa ani abeka oh ya ageni case no to that way. Ya ageni case no to that way. They be ya ageni case no be so for. Ya ageni no kwa pono. Ya ageni ni mu no still na no. Say don't do suspect be that remand. Na de bufu won sem nya ne sef wo mu kono kotna se ni ye tutu abrante anu pampa anu yank ye re ni so mpo se na nche ye chi obi e waje atum se boni ni na mbi enka se le betime mie no abodi se oh asubesi anu obenten na suma me mam ko di boni na te case ni ke ya ni tempa so na te se ye le justice aye juma no yade e bu shafo 5 years ni be se ne sa sem no ye ntimi hu ye abrante ntimi mu odin ye and no see way na suma me or chelsea way na suma me or who body e chesa ma le afegba de aya agudie de bia de ne di foforo a wo na ne nia mu no ene de ye da sori ya court ko asetra na watchuma eye accused person the defense lawyer wo jire mu kasa edi ama no de betu just say wo shemu pa bone no de safata no I will share or accusing this one no be sabone no any the late MP no the driver now was driving no and di I be sure for Saturday I be to da any a yes sakodie samo beko sakodie di no na enam so ma won ema no ko jira da ke mu so mo air cross examination cross examination go mo air service and exam efa ni wo no na no na so ma defense lawyer no be jina wo ka say abrante ni nsem ni we a okika ni say na exist no fitting the killer of a year MP JB Dankwa no fitting sa nipa corona wo kun papa no ntina say so bono wo the boy driver na say wo no ene bi say ewufu sem na no na ama enega na fogu say bebre na akoko apaya enya sepita say na de bi okesi mudi di abra na edi presso ena mo handu kesi ebo mu say Ghana ha yo gidie ewe your justice system ni say okay emrani for na say judges awodo automatic system wo mu wonimdie e de fa cases awodo no mu and wo mu nso na yes akonya no wo mu say so be check okay we na bibim we na odi for ewe ensem na so wo de atentene ayetuma na ti adentina akote comedies and ekoso wo nsem mu Sexy Dondo and the film Sante Free Adam send you see ye de tone so say and say when po no aka praji tu mu say wono and no this I wo for sem na ojitu mu say suma no e man 2000 so ko this happen no e ti aba na driver and sem no abedu ne so say wono na say ya no ye de tone so say wono and the cook pay na ti baby say on ti driver na ye mpa e ti na say bo pa de a say driver no twi a Sexy Dondo 2000 say wo ko dis abone esem na mi isem bi bia nye mo wo say NPP amade ko no ebra asem isi no mu ni abem wo mo she bo say wo mo ba abem plan kan tai e do de bo pan say wo ma ba abem dia sa say wo mo fanya gudie wo mo ehwe mo akosi eto ewu nipa kro ehyeche ma kra ma wo ba ya allegation say ni petit bi wo amane ko bi mu and we dey sa papa ne for sem to mo so be ya de o metima ye bia to mekọ ensem na sia ko tu de pie na atetene ayeduma ama late JB Dankwa ne busua for enu ne 4 years abetwem omo second term afiba ko mu de wo mu ne busua for de benta and JB Dankwa ne yire akoma beto nyem se mi kunu ayekunu atentene ayedwuma ene nipa odi boni ye de ne boni asua no ebuna ted ebun fo ebiem so e de asochi esefata no de man da benta
Oko de you kra ko dan chen ma wo ja wo chire. Amanfo a na wo da de didie eda no so. Da ben an wo mo so akmo beto wo ye. E yasem bisa me di jump for wo man ni. Say da ben ena Ghana ye be gina yie. Ewo eye atembo mu. Enke obi kura kaka obi o na be kura po keke kura ka se ka ndie ye say Ghana de sika kasa uni sika dia wa se mi bedwem na we ye ko you obi a no osaye member of parliament openi wa shamra wa santi amanyokombo na amanyokomo aso na sati so wa bu se bonie na wo yonko meja e de sia se wa wo hweye Wajin trefa ensem yi hu bomodia ne fafa ye comment section wo ne fa so ne dem so share video way on all the social media platforms namo share no na se mo dia den chen sem kare kan ne eba de mo dream bia no mo fa to da way comment section wo ne dem so video way share manen ko chire wo share ne ko chire na twa man fa dwen eba because eba focus them set one kasa o tre mu so a you boni o ti betina abeda ben e wo man si be ye boni so openi po en na sema ko du se ya na wo ti manoni a wo ni okamafo ni openi bi wo be ka wasema ma se wo buhwani e na se wo ya to na je de ba ko vie medesi am follow ye e wo Instagram Twitter so at @tumagh_ Facebook @tumagh mo so fo na ama obusu a eni na me ya duma e be di e shape makro bi